Bon, ben, wat trouw da c'hoarzin, j'entends. Kavar er sur barz catalogue Arne Thompson et kavar meus ket noted an hiveren istor ar pod hag a glaske triden sotor viderwek. Hag kavar an edastu, dan problem bet. Hag ze oa un istor hir, quoi. Ouais. Mais zo bet kont digne, hag ze tre vras meustra ar pod kenta a gaf, ze bon, chikant oa bet gant errek, quoi. Et doit quit l'arrêt kermo ober tro ar bet gavin ket triden sotor vitout. Si tu oa et quit. Troz noa ar mor de genta, bon, piton deus l'ermavant chom, an elorn da bien peller. Treuz noa et doit deus tu leon, quand même, juste. Hag leon na kavet un den hag a oa Robert ur vicher a bomina, pugur noa ur bern plus, hag a oa o klask lakane barz un oriliar. Nemet en a kemeret ur bal. Hag a oa pourmen gant e bal, o kasar plus un oriliar, hag val just e chome just dioup e deir, bet tol, quoi. Tout a real, oa nigel, just. Hag heme oa, yo, kouskou ar zun paset, moa ur pez bern a trej hag douar da gas hag eus grek gant ar garidiel, mose gant ar bal, hag oa tam problem bet lakenze barz ar garidiel. Ya, me ama e kalz gweler kemer gant da zorn lakene. Ah, la re ar pod. Hag heme a chanje sur ma grek an iche bechonj, meustra hag emerze gant e dorn di ne ket ar bal. Ou ze oa ed deun dro d'ar gier et deus tu menezare. Menezare a velari an torganou deus duma. Hag aze oa dem gavet barz ur gier, l'er ma oa un euret da sont. Ah, tout du doigt au lave, tout du doigt au lave. Hag le perag oa tout du au lave. Ba ar plar neve zo revras. Gwire oa bras ar plar neve an ahan. Ba ya me helke mont barz an ilis. Hag aze e vel an matre chapel ar Fontainebleau e plougastel hag a zo anter intered gant nor izel kenon a vin an barz. Helke mont barz. Ja, an ahan. Ben, et on da glask halve hag un amunuzer, ben vit trohadei e divesker. Hag ar plar neve a lave a toun dud, mam ar plar neve a lave toun dud a lave. Hag heme o tis plega ken ar plar neve lar deim, plega I hain, plega un tamig e divesker, tak hag e oaet bar san ilis. Setu oa chomet va just az rebi friko euret a tout gant dud. Hag an trede, peta oa an trede dija. Ah ya, an trede oa ed eus an tual, deus tu ar zuz a koste kran, tam e bien oa, viton, az e vel an menehom, deus pa yand ar skol, vel an menehom. Hag un tubena koste menehom oa ie. Toun dud en dro d'an ilis, hag stag oa bet ur gorden lai an tour, hag oa ur veur o pourmen wing, hag ar veur a vleunge, a vleunge, a vleunge. Hag la reme peta mor c'hovar e porkez beurse. Ah ben, aze war an tour zo deud de giaout, vraiment. Hag ar person a gav ne vo ket gwall solud an tour ken setu vored lakad a ten ar giaout setu mem kaset ar veur. Nemet fot ket eiz chom a zad a beuri ar giaout hag en ur nemet pourmen hag ne bleuj. Bon, mo se oa setu ar pod val just n'ar kavet an tu. Bon, ba neus ket emon an benag, neus ket emon gant ur valz da dro hag Hui nie zo klas boucheding, ar pod zo et kuit nor lare de oarian o boucheding. Hui zo klas boucheding, me bouche de mousken vel. Travegise, zo travegise gant Yvon Krok.
Bezoriet doa reual celle heme divar ben arzan da ma jonge et c'est une histoire causoire en drase. Oui, peut se klevet tout an de s'en erwan quoi. S'en erwan juste en brut et à tout. Skiders an evel s'en erwan. Et d'autres s'en erwan deus ganin de coan ne voque frico mais leisco favo ne frico mais leisco favo e vare la goutte e vare mader che ne rechibud var bon landriger. Bon, traoui hag saison dra ben a gantvet kenan hag an darn vrasa deus ma skolidi deus a re a ouie c'hoaz un tambrezonek a ouie pojou deus pojou moi c'est très chromalou quoi deus kantik s'en ervan a c'hantik an ven ket pojou c'est Ba neus ket penaos ar c'hantik e chube neus ket fura eget santerran pe beve cheve laredze fin j'ai une meus ur vez par zedelis Neus ket d'orzan evel santerran. neus ket d'orzan evel santerran e chu ar a beve bien neus ket ur zan s'en ervan bien. Mais forpenos vid ar antikou an vet a tout nie zo bet drevezet gant dud goudeze gret gwab zote un tamm bihan lakom plougastal e oa di gant Jesus gwer santal ken karet en or parez goulenni devet plougastal feiz espérance karantez hag evel just e oa deud d'ave goulenni devet plougastal si virus a patates. Bon, e sizun e oa ni o salut steret en vor mam da zoe lana enor miridol kan fartet sizun roidio peba bakat butun.